U krškom su podzemlju uvijek moguća iznenađenja. Tako je bilo i kod Crikvenice u jami Vrtare Male. Tamo su speleolozi pronašli zanimljive paleontološke nalaze koji u posljednje vrijeme privlače pozornost javnosti. Jama je sama po sebi nije nešto posebno, ona je malena dimenzijama. Dubina je oko 30 metara, potopljeni dio je otpada dio na bočate vode, a dole u većim dubinama se nalazi more. 1995. godine speleolog Dragan Pelić, inače član tada speleološkog odsjeka 5. željezničari Zagreba, se spušta u jamu Vrtare Male i tom prilikom on u podzemnom jezeru otkriva špiljsku kozicu. Mene je to zainteresiralo, pa smo godinu dana kasnije, nas dvoje, otišli dolje i uspjeli naći špiljsku kozicu i u sedimentu u tom dijelu jame smo vidjeli skeletne ostatke raznih životinja. Vrtare Male je specifično nalazište. Na malom prostoru pronađene su kosti mnogih životinjskih vrsta. Specifičnost ovog nalazišta je u tome da nakon uginuća tih životinja nije došlo do velikih pomicanja tog fosilnog materijala, tako da je materijal jako dobro očuvan. I druga karakteristika je da nije došlo do kemijske razgradnje kosti. Očigledno su bili povoljni uvjeti za fosilizaciju i tako da su nalazi vrlo kvalitetni i cjeloviti i što se tiče paleontoloških istraživanja i što se tiče čisto kao izložci za neke buduće muzeje na tom području. Iz jame je izvađen tek dio nalaza koji se obrađuje u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Prvo se te kosti iz takvog jednog sedimenta moraju izvaditi na neki način. Jel? Različitim načinima se vade sa tankim dljetima, sa bušilicama i tako dalje, da se vrlo polagano, da se slučajno ne ošteti. Dio po dio se onda vadi van. Sprema se u kutijice sa točnim oznakama od kuda je izvađeno i na koji način je izvađeno i onda se kasnije kada se osuše, kada se očiste, onda se polagano počnu jedno spajati. Pozornost privlači veličina kostiju pronađenih životinja. Neke od njih mnogo su veće od današnjih srodnika. Izdvajaju se lubanje, zubi i kosti udova velikih špiljskih lavova. Najinteresantnije nam je svako da smo našli ostatke jednog velikog slona. Znači, očito su te životinje koje su obitavale u tim prostorima, još ne znamo točno u kojem vremenu, su upadale u takvu jamu i ostale su, hvala Bogu, konzervirane do danas. Osim tog slona, nađeni su kosti nosoroga, nađene su kosti bizona, nađeni su izumrlih goveda, jelena lopatara, jednog golemog konja. Nađeno je čeljusti od vuka su nađene. Nađene su 2 vrste medvjeda. Znači, jedan takav spektar faune koja je stvarno vrlo interesantan. Sve je to nađeno na vrlo, vrlo malom prostoru. Na osnovi radioaktivnih elemenata koji su ostali sačuvani u kostima, odredit će se njihova starost. Pretpostavljamo da su to životinje koje su živjeli u jednom, na kraju jednog hladnog razdoblja, kada je razina svjetskih mora bila znatno spuštena. Možda čak i skoro 100 metara je bila niža. Tako da je područje sjevernog Jadrana, da je područje Crikvenice, tu gdje je u stvari jama Vrtare Male, i tako dalje, to je bila u stvari jedna velika prostrana nizina, bogata travom i tako dalje, na što ukazuje kompletna ta fauna koja je u stvari unutra pronađena. I koja je pronađena i u nekim drugim dijelovima toga područja. Tako da slika koju danas znamo i slika iz vremena njih je bila bitno drukčija. Neobično je i to kako su se sve te životinje našle u jednoj jami. Pretpostavljamo da je to bila jedna dosta prostrana vrtača koja je imala taj u stvari lijevak, odvodni dio
kuda se voda koja se u toj vrtači nakupljala i tako dalje, polagano slijevala dole. I tako kad je nastala ta jama, može biti da su te životinje u određenim sušnim periodima, sušna godina ili znači vrlo kratka period, da su jednostavno osjećajući vodu pokušavali, jer na dnu špilje je voda, to znamo, su pokušavali jednostavno na neki način doći do te vode i kako je očito strma bila i tako su jednostavno unutra upadale. U svibnju slijedi nastavak istraživanja. Stručnjaci se nadaju da će uz pomoć novih nalaza uspjeti odgonetnuti izgled svijeta jednoga davnog vremena. Paleontološko istraživanje je gotovo kad se recimo cjelokupan sediment koji je u jami u kojem se nalaze kosti, zubi, ostaci životinja iskopa i kad se ostavi jedan dio, nazovimo to kontrolnog profila za budućnost, za moguće analize i tako. Za sada u vrtarama se kraj ne vidi. Stvar je u tome da je dio je još uvijek zasigan pod sigastom korom, tako da se ne može ni vidjeti koliko ima tog sedimenta da bi se moglo procijeniti kad će biti kraj tog istraživanja. Ostaci velikih špiljskih lavova i ostalih životinja u budućnosti bi se trebali smjestiti u novoosnovanom muzeju grada Crikvenice.